Nungka balai na hambai babak nuna hangnai Durga Puja kai Kali Puja naruk sawi hambai kada hamya paro tai pai jangnai bisi 2022 abote mas niya gulo na sopainai abon bagai ba advance na rakna hambai ta soga tini chang IPF ti party nonggai nangkuk ma kaisa press meet khainani nangka tamni bagai hamba jeng thangnai 2009 ni simina party IPF nonggai Delhi o অবস্থান clayo sitting demonstration aba hai program clayo tai deputation ro kya ba 2019 tai 2020 corona virus belai mangmani bagai jeng thangmandia ketaklai 2021 jeng hai Delhi o jeng gobang ko klai jeng abhijan khlainai abo অনেক মাস সেখান না চংকিনে আইপিএফ পার্টি থেকে ডিসিশন না হাজা আ ডিসিশন না চংকিনে সাকলাইনা থাঙ্গাই দङ কিনা আইপিএফ পার্টি ने 150 থেকে 200 जना जों हाइ दंनाय 14 तारिख नभेम्बर 2021 जों दिल्ली ओ थांलायनाय तिनि डिमान्ड ति पार्लामेन्ट नरक सावै जों ओ ति पार्लामेन्ट नरक सावै दिल्ली ओ थांदै दिल्ली नि प्राइम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार Kaitin ti kasa astad bukung barang bagay na kay kanang minister brag na jang koy munglay runay memorandum runay habong ka sang hai tangnay jointly IPFT pati pramota hayake ba alada ti palan na hamjagay kangnay kono সংগঠন বা কোন রাজনৈতিক বদল বড় ভাই মিলে jointly movement kanang sagay saklay ni kaisa press meeting Untuk itu pramot apa itu thangai non thangai. Kini IPF di party rok jeng sekarang decision naka jeng di parliament nango oh hati itu kono masalah ni bagai apa ni bagai di parliament na hamjagai tangai kono party kono NGOs ba individuals borok baik hamsa klay ko jeng Delhi taklay memorandum barnai tai joint movement boknai aba hai me decision na hamana resawino jeng thanayo meeting boknai aba hai ti pramota bo presidentka ti prahabo presidentka NGOs ro presidentka te individuals ro present mano borok president ungge observe lekha jeng oha lai to ani bagai jeng jointly movement ti kalan bagai kana nango jeng jehetu doi এবং 3 দ্বারা নরক সাওই আলাদা রাজ্য স্থানে জঙ্গ তি প্রমথ রগব আর্টিকেল 3 নরক সাওই আলাদা রাজ্য স্থান আবা হাইদে বরং সিমু সাইমান সিপে জং সিকা আবনি বাগৈ বরক বদ দিল্লি ও থাঙ্গৈ মুভমেন্ট খাইনানি বাগৈ ওয়ান সুকা বরক শিডিউল সনামকা 14 তারিখ আবনি বাগৈ জং ফানচাকলাই না তাকলাই একি খাইনানো জং আইপিএফটি তি প্রমথ হাইকে যে লাইক মাইন্ডেড বা আলাদা রাজ্য ন hamjagai jangnai ti parliament na hamjagai jangnai borok ni lui akbai jeng bai baksa movement khaina ni bagai jeng one shot sir movement khaina to jandani khaina ja memorandum ka bahage ne jani memorandum jeng ekbabe na nai kaisa memorandum nai a memorandum no tina alada rajya ni bagai tini babak nangkumas marok nai sama ya Prime Minister, Home Minister, Governor Minister, ini bukan barang naiklah jangan Tribal Welfare Minister. Berarti ini all memorandum no. IPF ini kita kalau usul karena jeng 150 থেকে 200 jana jeng movement karena bagai ready melayar. Kalau jauh mes milik kaya na bus kami bidan so rawat rawat kita mau buat tansa ke soba kaya ni, jadi tiga setahun lagi tansa ke soba kaya tu, abron pun utang sana. Jeng IPF di 2009 ni sini alada raja sana tiga sana tansa kaya ni pok jawa tengah, ebang tansa kaya ni bagi ni sangram kelai kaya kelai tengah, ebang bus kang bok kelai tengah. কিন্তু ইলেকশনের ব্যাপারও গায় আবো হয়তো সাবো বাই আলাই তেম নংয়া আবো তাকসিক জরা হাত সাতগিয়া বা সাইমাইয়া আবো জরা দং নকলা সাজাকনাই জম আইপিএফ খিনি অকরা রক সালাইমান ইয়াগুলো বা কোন পার্টি বাই সালাইমান ইয়াগুলো সাবো বাই চেঙ্গালাই দং নিয়া জমসানো আবো ওলা সায়া কাছে সুমু এমসি বা নগর পঞ্চায়েত কুমা জাগান সংমারি নি দং আইপিএফ টি কাছে জাগান কন্টেস্ট খায়া বা প্রার্থী জমান উজাগিয়া abone karon tamung hini mansuk chini asal nahar mong san mong hai ka IPF party songchamani main karon no
Tini Tiprasarok jaga tongkubo edisi area. Edisi area na jeng sip kainani alada rajut namai jeng Tipralens namkane. Jehetu edisi area na ba Tiprasa base area na te tini sangram. Apan bagai general area rago jeng teman bisi IPF party ne movement hai kepa arone সংগঠন jeng idea. Abang ibagai jeng municipality hai keba register panchayat dogo jeng kaban majaga no awai contest kaya taklai ba jeng klainia main karon ngakai cini naharmong Tipalan edisi area no abang bagai edisi area ti amani party ba jeng ablo simina gurottor nai ti alada rakma jeng gurottor ya. Oh the movement 14 November na na joman dilio bija. Om ki tak sak jaran bagai jena busang salo ba movement choli thana. Jeng joint movement committee khana thangai tongo tabuk tini IPF tini movement committee khaja Tipramo tini ma khaja kum khana ba kubune movement committee no na jeng combine line act joint movement committee te okata thikainai ebong until or unless tini demand alada rajyo heke Tipralan na manya sa jeng jot Tiprasar ma thancha khainani bagai ba thancha ongoi movement khainani bagai movement ni porana paithangan haya omna jengte extension khlainai tini greater dofani interest